turi mwisi y'ibihugu bigaragariza ubuhangange bwabyo mu gukora ibintu byarimbura mu miliyoni y'abantu mu gihe gito, maze ibyo bihugu bikaboneraho byikomanga ku gatuza. Muri make ibihugu byinshi byizera umutekano wabyo kuko bifite icyabasha kurimbura imbaga nyamwinshi kugira ngo abandi batinye. Ibyo byose bisobanura icyitwa igisirikare, igisirikare nacyo kigasobanura icyitwa umutekano. Mu mwaka wa 3150 mbere ya Yesu Kristo nibwo bwa mbere habaye igisirikare, bwa mbere gitangijwe n'ubwami bw'abami bwa Misiri bwari bukomeye icyo gihe, ari nacyo bwifashishije mu gikorwa cyo kwigarurira ibindi bihugu hirya no hino mu isi. Icyo gihe abandi bose baboneyeho bimenyekana yuko udafite igisirikare adategeka abandi. Nyuma haza kwaduka ibindi bihugu bifite igisirikare kidasanzwe, ari nako bigenda byigarurira ibihugu hirya no hino mu isi uko ibihe biha ibindi. Haje kubona indwanyi zidasanzwe kandi zibihanganye mu bya gisirikare, harimo nk'umwami w'abami Alexander the Great wari umwami w'ubwami bwa Macedonia bwigaruriye ibihugu byinshi mu myaka ya za 300 mbere ya Yesu Kristo. Habaho n'uwitwa Genghis Khan wari umwami w'ubwami bw'abami bw'Abamongol bwigaruriye umugabane wa Aziya igihe kinini mu myaka y'igihumbi na za 200. Byakomeje bityo uko imyaka ihita indi igataha, gusa ntawe wari warigeze atekereza yuko hazaba iminsi za triliyoni nyinshi z'amadolari ya Amerika zizaba zishorwa mu bikorwa by'ihangana rya gisirikare. Ubu turi mu isi aho n'ibihugu bikennye byisanga n'andi mahitamo bifite keretse kwikomeza mu bya gisirikare bigashoramo za miliyari nyinshi z'amadolari, bitabaye ibyo abikomeje bakabivunira umuheto. Ubu hagera kuri triliyari 2,500,000 z'amadolari ya Amerika ashorwa gusa mu bikorwa bitandukanye by'ihangana rya gisirikare, ku buryo ibisasu bivumburwa buri munsi, indege z'intambara nazo zigakorwa umunsi ku munsi. Nyamara byinshi biba bizapfira mu bubiko bwabyo, ibihugu bikongera bigashora hagakorwa n'ibindi gutyo gutyo. Mu bihugu 195 bibarizwa ku isi, bibarwa yuko ibihugu 145 ari byo bifite igisirikare nk'uko bivugwa n'urubuga Global Firepower. Ubwo ibyo bihugu 50 bisigaye nta gisirikare bifite, cyangwa se nanone igisirikare bifite kikaba kitujuje ibisabwa ngo bibarwe ko gikomeye. Ubwo rero ibyo bihugu 145 igiteranyo cy'ingengo y'imari yabyo mu gisirikare ni triliyari 2,500,000 z'amadolari ya Amerika zose buri mwaka. Ibaze triliyari 2,500,000 z'amadolari. Marvin ninge nubwo igisirikare gifatwa nk'inkingi ya mwamba y'umutekano mu bihugu byinshi mu isi, hari ibihugu bitagira igisirikare, ndetse ahubwo nta n'umusirikare n'umwe biba bigira, nta bifaru, nta ndege z'intambara, nta kajugujugu ndetse n'ibindi byinshi biranga igisirikare. Gusa igitangaje muri ibyo bihugu usanga umutekano ari wose kurusha no muri bya bihugu bifite igisirikare. Biba binakungahaye kandi bifite abaturage bakize kandi bishimye kurusha n'ahandi mu isi, ku buryo bifatwa nka za paradizo. Ibyo bihugu nibyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cya none. Aha ni kuri Marvin Daily Official. Niba ubwa mbere wageze ukagukanda subscribe ndetse ukane no kunzogera, maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza mu bihugu bitagira igisirikare, aho umuturage abatemerewe na gato gusagarira undi habe no kumureba nabi, aho buri muturage wese ababayeho nk'umwami ku giti cye. Greenland nicyo kirwa cya mbere kinini mu isi, hamwe n'ubuso bwa kilometero kare 2,166,000. Iki gihugu bunini bwacyo bukubye u Rwanda inshuro 82, ariko igitangaje gituwe n'abaturage bagera ku 57,000 kubera yuko 80% byose by'ubutaka bw'iki gihugu ni urubura gusa, n'ubukonje busa. Iki kirwa giherereye mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique cyagurukije amahanga, by'umwihariko bya bihugu byitwa ko bikize, buri gihugu gishaka kukiyitirira bitewe n'imiterere y'iki kirwa. Ibyo ahanini biterwa n'uko ari ikirwa kinini cyane kandi gituwe n'abaturage bake cyane, ari nayo mpamvu baba bashaka kukigarurira. Impamvu nyamukuru nuko kuri iki kirwa cya Greenland haboneka imitungo kamere idasanzwe, irimo n'amabuye y'agaciro ubwayo nka zahabu, copper, graphite, zinc, iron ore ndetse n'andi menshi. Wakongeraho n'imiterere yacyo idasanzwe, byose bigatuma iki kirwa gihinduka icyihariye mu isi. Nubwo bimeze bityo ariko iki kirwa kibarizwa mu bwami bwa Denmark, kikaba gitegekwa na Minisitiri w'Intebe Motegi. Umurwa mukuru wacyo ukaba witwa Nuuk. Usibye kuba iki kirwa kibarizwaho urubura rwinshi, hari n'ibindi bice bibarizwamo amashyamba, imisozi, imigezi, inzuzi ndetse n'ibindi, nabyo bikurura ubukerarugendo. Nubwo ubukerarugendo bwo kuri iki kirwa butari ku rwego rwo hejuru nk'ubwo ku bindi birwa kubera ubukonje buhasangwa. Ibyo byose bituma Greenland yitwa ubutaka bw'urubura. Iki kirwa ubukungu bwacyo bushingira ahanini ku burobyi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ari nabyo byinjiza amafaranga menshi abaturage baho. Gusa nubwo iki kirwa kibarwa nka leta yigenga kandi iteye imbere, hari abaturage bacyo bagikora ubuhigi kandi ari nabwo bubatunze. Impamvu nuko kuri iki kirwa hasanga inyamaswa nyinshi zidasanzwe z'ubwoko bwinshi butandukanye, haniganjemo izihariwe n'iki kirwa cyonyine bitewe nuko nacyo gifite imiterere yihariye. Izo ni polar bear, Arctic hare, Arctic char, oak-billed,
snow bunting, hapsir ndetse n'izindi nyinshi. Ariko nanone hagasangwa intama ziteye amabengeza, intama z'ishyamba zidasanzwe zifite imiterere yihariye ibasha guhangana n'ubukonje bwo kuri iki kirwa. Hakaba inka nazo z'agasozi ziteye zityo, isha zitandukanye n'izo muri Afurika ndetse n'izindi nyamaswa nyinshi. Kuri iki kirwa rero ubuke bw'abaturage baho, abaturage bangana n'ibihumbi 57 ndetse no kuba gifite umutekano usesuye nibyo bituma nta gisirikare kihabarizwa. Vatican City. Buri wese wumvishira izina itatekereza iby'imyizerere, Kiliziya Gatolika. Iyi ni leta yigenga y'igihugu giherereye mu murwa mukuru w'Ubutaliyani, Roma. Vatican nicyo gihugu cya mbere gito mu isi hamwe n'ubuso bwa kilometero kare 0.44. Aha niho ku cyicaro cya Kiliziya Gatolika, maze Papa ari nawe mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika akaba ari ufatwa nk'umwami w'iki gihugu cya Vatican. Iki gihugu ni umujyi gusa kandi umurwa mukuru wacyo ni cyo ubwacyo, Vatican City. Mu gihugu cya Vatican City n'ahandi hantu mu isi hasurwa nkaho, kuko abagera kuri 35,000,000 buri mwaka basura iki gihugu giteye amabengeza kandi gifite ibidasanzwe, birimo no kuba ubwacyo kibitse ibiranga amateka byinshi cyane byiganjemo ibyobokamana bituma ahangaha hafatwa nko ku butaka butagatifu n'abayoboke b'amadini ya Gikristo. Muri iki gihugu hari abaturage bagera kuri 800 gusa ibitangazamakuru bikomeye mu isi birimo nka National Geo, Population Today, World Meteo ndetse n'ibindi bivuga yuko muri uyu mwaka wa 2025 igihugu cya Vatican gisigaye gifite abene igihugu 500 bonyine bitewe n'impinduka zitandukanye zabayeho. Ariko ni ibintu bishoboka cyane kubera yuko ubwene igihugu bw'iki gihugu butangwa na Papa nyir'ubwite akanabwambura uwo ashatse. Bivuze yuko umwene igihugu wa Vatican abyaye aba atari umunyavatikani nyine nk'uko mu bindi bihugu bigenda. Ikindi kandi isaha n'isa umuntu abashobora kwambura ubwene igihugu bwa Vatican bitewe n'imyitwarire ye wenda irimo no gutatira amahame y'idini Gatolika. Nanone iyo habaye ikiruhuko cy'izabukuru bishobora gutuma umuntu akurwaho ubwene igihugu bwa Vatican. Iki gihugu gito cya Vatican City ni igihugu kitagira igisirikare, gusa ni igihugu gitekanye cyane ku buryo budasanzwe kurusha n'ahandi hantu henshi mu isi. Umutekano wa Vatican City ugirwamo uruhare na Swiss Guards, indwanyi zikomeye zishinzwe umutekano waho, by'umwihariko umutekano wa Papa. Gusa aho kubabona gutya ntibagushuke kubera yuko izi ni zimwe mu ndwanyi z'intoranwa ziba zaravuye mu gisirikare cy'Ubusuwisi. Nibyo koko izi ndwanyi ziva mu gisirikare cy'Ubusuwisi kandi baba bagomba kuba ari abayoboke b'idini Gatolika byahamye. Ubu bufatanye n'aha muri Vatican n'igisirikare cy'Ubusuwisi bukaba bwaratangiye mu 1506 ku bwa Papa Julius wa II. Iceland ni igihugu kibarizwa ku mugabane w'Uburayi, gusa si umunyamuryango w'ubumwe bw'Uburayi, European Union. Iki gihugu cyabonye ubwigenge mu mwaka wa 1944 nyuma y'uko cyari cyaramaze imyaka 104 kigaruwe n'ubwami bwa Denmark kuva mu 1814 kugeza mu 1918. Perezida wa Iceland yitwa Harald Thomasdottir. Muri uyu mwaka wa 2025 Iceland ituwe n'abaturage 376 batuye ku buso bwa kilometero kare 1,103. Iki gihugu cya Iceland ni ikirwa giherereye mu nyanja Atlantique izengurutse ubuso bwacyo bwose. Akaba ari nayo mpamvu iki gihugu cyinjiza amafaranga menshi cyane mu burobyi kubera ari igihugu gifite ibiyaga byinshi, hakiyongeraho no kuba kiri mu nyanja rwagati. Iceland izwi nka kimwe mu bihugu bifite umutekano kurenza ibindi mu isi nubwo nta musirikare n'umwe kigira. Ahanini uwo mutekano ugaterwa nuko hari igihugu gituye mu nyanja rwagati nta muturanyi gifite. Umutekano muri Iceland ucungwa n'abapolisi basanzwe ariko nabo batagenda n'imbunda kubera yuko ibyaha muri iki gihugu biba biri ku kigero cyo hasi. Muri Iceland ni hamwe mu hantu hambere mu isi ubuzima bwaho buhenze kubera yuko nk'urugero inzu yaho y'inkutenye itagira icyumba na kimwe ibishobora gukodeshwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'1,700 y'amadolari ya Amerika kandi buri kwezi. Ayo ngaya akaba ari hagati ya $1,400,000 ndetse na $2,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa nubwo ubuzima bwo muri iki gihugu cya Iceland buhenze cyane n'amafaranga yaharaboneka mu buryo bworoshye kuko bidashoboka yuko muri iki gihugu hari umuntu wahabera umushomeri na cyane yuko abaturage bacyo hari bake cyane. Gusa kimwe mu by'ikirwa cya Iceland kizwiho nk'uko izina ryacyo ribivuga ni hamwe mu hantu hambere hakonja cyane ku isi ku buryo haba hashobora kugera ku kigero cy'ubushyuhe kiri ku gipimo cya °C 1 munsi ya 0. Gusa muri iki gihugu mu mezi y'impeshyi hagati ya Gicurasi ndetse na Nyakanga haba hari ku bushyuhe buri hagati ya °C 10 ndetse na 15, mu gihe ubusanzwe ku mugabane wa Afurika ahenshi haba bagera ku bushyuhe bwa °C 36. Muri Iceland naho haba inyamaswa zidasanzwe zibasha no kwihanganira ubukonje bwaho. Izo ni nka Arctic fox, reindeer, orca, seal, whale, dolphin, daffin ndetse n'izindi.
Muri iki gihugu cya Iceland nta muntu wemerewe gutunga intwaro, kandi nk'uko twabivuze n'abapolisi ntago bagendana intwaro. Gusa hari umutwe wa Special Forces ugizwe n'indwanyi zitagera ku 100 ari nazo zishinzwe umutekano w'umukuru w'iki gihugu. Costa Rica ni igihugu giherereye muri Amerika yo hagati, kikaba ari igihugu cy'inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi niyo mpamvu nyamukuru igihugu cya Costa Rica nta gisirikare kigira, kubera amasezerano y'ubufatanye gifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kugicungira umutekano. Costa Rica izwiho kugira ubwiza karemano budasanzwe, ari nabwo bukurura imbaga nyamwinshi y'abantu baza gusura iki gihugu. Abaturage b'iki gihugu bagera kuri 5,152,000 batuye ku buso bwa kilometero kare 51,100. Umurwa mukuru wa Costa Rica witwa San Jose, umwe mu mijyi isukuye mwiza. Ni igihugu kizwiho kuvuga ururimi rwa Spanish n'ibindi bihugu by'ibituranyi byacyo nka Mexique, Panama, El Salvador, Honduras, Guatemala ndetse n'ibindi. Kizwiho kandi kugira imiterere idasanzwe yihariye n'ubwiza karemano ku buryo bwihariye, utibagiwe n'inyamaswa zidasanzwe zisangwa ahantu hake mu isi. Igice kinini cy'ubukungu bw'iki gihugu bushingiye ahanini ku bukerarugendo ndetse n'ubuhinzi bw'ikawa, ibitoki, inanasi ndetse n'ibindi. Costa Rica mu myaka ya kera yahoranye igisirikare, gusa kuva mu mwaka w'1949 kugeza n'ubu nta gisirikare cyari cyongera kubaho muri iki gihugu. Icyo gihe itegeko nshinga ry'iki gihugu ku itariki 11 Ukwakira mu 1949 ryemeje yuko nyuma y'intambara yabaye kuva ku wa 12 Werurwe 1948 kugeza ku wa 24 Mata 1948, intambara yamaze iminsi 44 yari intambara y'abaturage, ariko igapfiramo abantu benshi cyane babarirwa mu bihumbi, ndetse ikaba yari yaratejwe ahanini no kuba iki gihugu gifite igisirikare nyine, bitewe n'uko abasirikare b'iki gihugu bahohoteraga abaturage. Byahise byemezwa yuko nta gisirikare kizongera kubaho, ari nabwo ingengo y'imari yifashishwaga mu gisirikare yahise ishorwa mu bindi bikorwa bitandukanye by'iterambere, harimo no guteza imbere ikoranabuhanga muri Costa Rica. Panama nacyo ni igihugu kiza mu buryo karemano, kiyobowe na Perezida Jose Raúl Mulino. Umurwa mukuru w'iki gihugu ukaba witwa Panama City. Ibishimangira ubwiza bw'iki gihugu ni amashyamba meza adasanzwe, imisozi, imigezi, ibiyaga ndetse n'ibindi birimo bituma iki gihugu gituwe n'abaturage babayeho bishimye, ndetse ubuzima bwaho bukaba bworoshye cyane kubera yuko abaturage b'iki gihugu ari bakeya, bagera kuri 4,500,000 batuye ku butaka bwa kilometero kare 76,517. Muri Panama ni ahantu ubuzima bwaho buhenze nk'uko bimeze no ku bindi bihugu byo ku mugabane wa Amerika, ariko ntibivuze yuko ubuzima bwo muri iki gihugu bugoye ku baturage bacyo, kubera ko nubwo buhenze n'amafaranga yaho araboneka kuri bo. Mu gihugu cya Panama ubukungu bushingiye ahanini ku ikoranabuhanga ndetse n'ubukerarugendo, ariko nanone ubuhinzi bukaba bufatiye runini ubukungu bw'iki gihugu binyuze mu kohereza mu mahanga ibihingwa bitandukanye birimo ikawa, umuceri, ibitoki ndetse n'ibisheke. Mu myaka yo hambere Panama yari ifite igisirikare kandi gikomeye, kugeza ubwo cyahagarikwaga bidasubirwaho mu mwaka w'1990 nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziteye iki gihugu cya Panama. Impamvu nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ingabo zazo za Special Forces gutera Panama kwari kugira ngo zirike ku butegetsi General Manuel Antonio Noriega wari perezida w'iki gihugu. Uyu Noriega yafatwaga nk'umunyagitugu kabuhariwe kubera yuko yicaga abaturage b'abasivile, akaba yaramaze kwica abagera mu bihumbi. Iyi niyo mpamvu ingabo za Special Forces za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherejwe mu butumwa bwo guhirika ku butegetsi General Noriega mu Kuboza 1989. Icyo gihe mu 1990 byahise byemezwa bidasubirwaho yuko nta gisirikare kizongera kubaho, kubera yuko igisirikare cya Manuel Noriega wari uri ku butegetsi ndetse nawe ubwe bicaga abaturage b'abasivile kandi yari umusirikare w'umujenerali. Gusa mu rwego rwo kugira ngo abaturage b'iki gihugu batazitwaza yuko iki gihugu kitagira igisirikare maze bagakora ibyaha byinshi nkana, kandi nanone umutekano mu gihugu hagati ucungwa n'abapolisi basanzwe, hahise hashyirwaho gereza zidasanzwe kandi zikomeye cyane, ndetse muri zo harimo imbi za mbere mu isi. Izi ni gereza zagenewe abanyabyaha ndetse na n'ubu ziracyahari. Muri zo hakaba harimo iyitwa La Joya, iyitwa La Nueva Joya, iyitwa La Joyita, iyitwa Punta Coco ndetse n'izindi nyinshi, zikaba ari gereza zidasanzwe bitakorohera uwo ari we wese mu isi kuba yazitoroka. Panama nubwo ari igihugu kibarizwamo abaturage bishimye ndetse kikaba ari igihugu urugomo ruri ku kigero cyo hasi, ntibibujije yuko iki gihugu cyugarijwe n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge birimo ibituruka mu bihugu by'ibituranyi nka Colombia ndetse na Mexique. Gusa mbere yuko dukomeza iki kiganiro ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo. Andorra ni kimwe mu bihugu bya mbere bito kurusha ibindi mu isi, hamwe n'ubuso bwa kilometero kare 467. Iki gihugu ni gito cyane ugereranyije n'umujyi wa Kigali ubwawo, kubera yuko wonyine ufite ubuso bwa kilometero kare 730. Andorra nk'igihugu cyose ifite abene gihugu bagera ku 82,000. Umurwa mukuru w'iki gihugu ukaba witwa Andorra la Vella.
Iki gihugu ni gito cyane ku buryo nta kibuga cy'indege kigira ndetse kikaba kitagira umuhanda wa gari ya moshi. Gusa iki nicyo gihugu cya kabiri mu isi gikurura ubukerarugendo kurusha ibindi inyuma ya Vatican City. Andorra ikaba isurwa n'abantu bagera kuri miliyoni 10 buri mwaka. Aba bose baba baje kureba imiterere idasanzwe y'iki gihugu cya Andorra ndetse ahanini bikanaterwa no kuba muri iki gihugu ibintu byose bihendutse kurusha ahandi mu isi. Ibi byose bituma ubukerarugendo aricyo kintu cya mbere kibumbatiye ubukungu bwa Andorra kurusha ikindi kintu icyo aricyo cyose. Ibaze ko Andorra nubwo ari igihugu gito cyane gutyo kibarizwa ku mwanya wa 13 mu bihugu bikize cyane ku mugabane w'Uburayi wose. Andorra ni igihugu gitangaje cyane ku buryo abanyaburayi bose bagifata nka paradiso. Iyi niyo mpamvu abaturage bavuye mu bihugu nka Portugal, Ubufaransa, Espagne ndetse n'ibindi baza gushakira amarongo muri iki gihugu kuko ni hamwe mu hantu hambere mu isi amafaranga aboneka ku buryo bworoshye cyane. Abaturage b'igihugu cya Andorra bagira icyizere cyo kubaho kigera ku myaka 83 bituma kuri iyo ngingo Andorra iza ku mwanya wa 3 mu isi inyuma y'igihugu cy'Ubuyapani ndetse n'Ubusuwisi. Ku bene gihugu ba Andorra hafi ya buri kimwe cyose ni ubuntu, haba uburezi, ubuvuzi ndetse kugeza no kuri bwa bundi busaba no kujya mu mahanga. Imisoro y'ibintu hafi ya byose ibyinshi ni ubuntu muri iki gihugu. Ibaze ko ibi byose bituma abaturage ba Andorra baza ku mwanya wa 2 mu isi mu baturage bishimye cyane inyuma y'ab'igihugu cya Luxembourg. Kuva ku bwigenge bwa Andorra mu mwaka w'1278 na nemwe muri iki gihugu higeze haba intambara, imvururu cyangwa urugomo rwo ari rwose. Kugeza ku munsi wa none niko bikimeze, ari nayo mpamvu nta gisirikare kirangwa muri iki gihugu kubera yuko umutekano wacyo wizewe kugeza no ku mipaka yacyo bwacyo, na cyane ko imipaka y'iki gihugu ikora ku Bufaransa na Espagne. Andorra ntisanzwe, ni igihugu kibarizwamo abapolisi batagera kuri 300 nabo batagira imbunda kandi icyo bashinzwe gusa kikaba ari ukwereka abantu aho banyura cyangwa icyo bakora, ariko cyane cyane kuri abo bakerarugendo baba baje mu gihugu. Impamvu nyamukuru y'ibi nuko nta byaha na bike birangwa muri iki gihugu kugeza no ku kigero hafi ya 0. Ibi byose bituma muri iki gihugu hadakenewe gereza n'imwe ndetse nta munyamategeko n'umwe ubayo. Monaco nako ni agahugu gato cyane gatuye ku mugabane w'Uburayi, kakaba gafite ubuso bwa hegitari 208 gusa. Izi ni kilometero kare ebyiri zonyine bituma iki gihugu kiza ku mwanya wa 2 w'ibihugu bito ku isi nyuma y'igihugu cya Vatican. Aka gahugu nubwo ari gato cyane koko ni kimwe mu bihugu bya mbere biteye imbere ku mugabane w'Uburayi. Ubukungu bwa Monaco bushingiye ahanini kuri business y'urusimbi, casino, yinjiriza iki gihugu za miliyari buri mwaka binyuze mu bakerarugendo baba baje gusura iki gihugu. Ibaze ko iyi mikino y'urusimbi bishobora kwinjiriza iki gihugu cya Monaco agera kuri miliyari 800 z'amayero buri mwaka. Iki gihugu ni umuturanyi wa hafi w'Ubufaransa ndetse muri iki gihugu cya Monaco ururimi rw'igifaransa nirwo ruvugwa cyane yuko Ubufaransa aribwo bwahoze bugenga iki gihugu mbere yuko kibona ubwigenge mu mwaka w'1861. Monaco ni leta yigenga iyoborwa bya cyami, ikaba iyoborwa n'igikomangoma Robert wa kabiri kuva mu 2005 ubwo yarazunguye se Renier wa gatatu igihe yari amaze gutanga. Muri iki gihugu abashinzwe umutekano bitwa Princess Canabrials bashinzwe kurinda umutekano w'ingoro y'igikomangoma ari nacyo mukuru w'igihugu. Iri tsinda rikaba rigizwe n'abantu bagera kuri 250. Iki gihugu bitewe n'ubuto bwacyo nta bice by'icyaro kigira, ahubwo cyose ni umujyi wubatsemo imiturirwa y'ibitangaza. Ahatameze hatyo hakaba hari imisozi, inzuzi, ibiyaga ndetse n'ibindi bigizwe n'amazi y'urubogobogo. Ibyo byose bituma Monaco nayiza mu bihugu bimeze nka za paradiso. Mu mihanda ya Monaco hatembera imodoka z'ibikoko zidasanzwe kuko iki gihugu gituwe n'imbaga y'abatunze amafaranga menshi ku buryo ari ibintu by'igitangaza kuba wabona umuturage w'igihugu cya Monaco utari miliyoneri kandi mu madolari. Liechtenstein nacyo ni kimwe mu bihugu bito cyane mu isi hamwe n'ubuso bwa kilometero kare 160, kikaba gituwe n'abaturage basaga 40,000. Umurwa mukuru w'iki gihugu witwa Vaduz. Iki gihugu ubukungu bwacyo bushingiye ahanini kuri serivisi z'amabanki akomeye cyane, abitsamo bamwe mu bahirwe bakomeye cyane biganjemo ababiliyoneri bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho baza muri iki gihugu baje kubitsa mu mabanki nka RGT Bank, VP Bank ndetse n'izindi nyinshi. Gusa nanone ubukungu bw'iki gihugu bugirwamo uruhare n'ubukerarugendo buri mu byinjiza menshi muri iki gihugu kubera yuko amamiliyoni y'abantu bava hirya no hino mu isi baje muri iki gihugu gusura byinshi bitandukanye birimo imisozi, ibiyaga, imigezi, inzu ndangamurage zigaragaza ibintu bya kera ndetse n'inzu za kera ubwazo nazo zibumbatiye amateka menshi muri iki gihugu. Liechtenstein yamamaye cyane ku buhinzi bw'imbuto zivamo imivinyo iri mu ya mbere ihenze mu isi y'inyobwa n'abaherwa. Ibi byose ndetse n'ibindi bituma Liechtenstein ibarirwa mu bihugu bikungahaye nubwo rwose ari agahugu gatoya ahubwo katanagereranywa n'akarere akariko kose ko mu Rwanda. Liechtenstein nacyo ni igihugu cyoborwa bya cyami, kikaba cyoborwa n'igikomangoma Hans Adams wa kabiri kuva mu 1989.
nacyo kiri mu bihugu bidakenera igisirikare na gato kuko nta byaha birimo urugomo bisangwa muri iki gihugu, ndetse kikaba ari gitoya ku buryo byoroshye kugenga imipaka yacyo. Nanone byongeyeho kikaba nta bihugu byabanze kigira. Muri Liechtenstein hamwe mu hantu hasanga ibiranga amateka byinshi kurusha uko hasanga imiturirwa, ariko ntibibujije yuko Liechtenstein ari igihugu gisukuye ahubwo mu buryo bwihariye. Cayman Island ni ibirwa biri mu nyanja z'unya Caribbean Sea, bikaba ibirwa byigenga nka leta ubwayo, ariko bibarizwa mu bwami bw'Ubwongereza United Kingdom. Umurwa mukuru w'ibi birwa bya Cayman Islands ni Georgetown, bikaba bifite ubuso bwa kilometero kare 264 bituwe n'abaturage basaga 75,000. Ibi birwa bya Cayman Islands nubwo bisangwa mu bwami bw'Ubwongereza ariko bisangwa ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Nk'igihugu gituriye inyanja, Cayman Island yakira abakerarugendo benshi bavuye hirya no hino mu isi babaje ku mazi, bikinjiriza iki gihugu gitoya amafaranga menshi biciye mu bukerarugendo, ari nabwo bubumbatiye igice kinini cy'ubukungu bw'iki gihugu. Iki gihugu si ukuba gituriye amazi gusa, ahubwo nuko gifite imiterere yihariye ituma n'ubundi ari kimwe mu bihugu byitirirwa paradizo zo ku isi kubera ubwiza bwacyo bwihariye ku bijyanye n'imiterere karemano. Iki kirwa kikaba n'igihugu ni muhira ku baturage basaga 75,000 babarwa nka bamwe mu baturage ba mbere bishimye ku isi. Cayman Island ni leta ibarizwaho ibyaha hafi ya ntabyo, ari nabyo bituma haba umutekano usesuye, ikaba ari nayo mpamvu nta gisirikare iki gihugu kigira keretse abapolisi bashinzwe umutekano wo mu gihugu hagati, ariko nabo batagorwa n'akazi kabo. Nk'uko twabigarutseho, iki gihugu cya Cayman Island kibarizwa mu bwami bw'Ubwongereza, bivuze yuko umutekano wacyo uba wizewe mu gihe icyo ari cyo cyose habayeho gukenera igisirikare. Nawe urabyumva ko ubwami bw'Ubwongereza bwahita buhagoboka. Solomon Islands ni ibirwa, bikaba ari igihugu kitari gito cyane ku buso bwa kilometero kare 28,896 butuyeho abaturage basaga 838. Solomon Islands ni ibirwa bibarizwa ku mugabane wa Oceania, biyoborwa na Minisitiri w'Intebe Jeremiah Manel. Bimwe mu bintu ibi birwa bizwiho ni ukugusha imvura cyane kurusha ahandi hantu aho ariho hose mu isi, kubera yuko muri iki gihugu imvura ushobora kugwa iminsi 365 yose igize umwaka igwa ubudasiba. Gusa si ahantu hakonja cyane kubera yuko imvura ihora ihagwa, ahubwo ikirere cyaho gihora ku bushyuhe buri ku rugero ruringaniye. Solomon Island ni igihugu kizwiho kugira ishyamba kimeza rainforest rizwi nka lowland, riri mu bikurura ubukerarugendo bwinshi muri iki gihugu, ndetse bikaba bifatiye runini ubukungu bw'iki gihugu. Gusa igitangaje, iki gihugu gitera imbere uko bukeye n'uko bwije, ariko abaturage bacyo ntabwo bajya bahinduka, ahubwo abenshi muri bo bakunze kwibera mu bice by'icyaro, ndetse biziritse ku muco wabo gakondo, umuco wa ba sekuru. Abaturage bo muri Solomon Islands basangwa mu moko agera kuri 70, biganjemo abafite inkomoko mu bihugu bitandukanye bya Aziya, ariko abenshi bakaba bakomoka mu gihugu cy'Ubushinwa. Aba baturage bakunda gukora ibikoresho bitandukanye by'ubukorikori bushingiye ku muco w'iki gihugu, nabyo biri mu bishishikaza abakerarugendo baba baje gusura iki gihugu. Hamwe no kuba abaturage b'iki gihugu bariziritse ku muco wabo gakondo wihariye, ndetse no kuba iki gihugu gifite umutekano usesuye utasanga ahandi hantu aho ariho hose mu isi, ni impamvu zirimo zikomeye zituma iki gihugu kitagira igisirikare. Ibirwa bya Mauritius ni ibirwa biherereye ku mugabane wa Afurika mu nyanja y'Iswi y'Abahinde. Iki kirwa cya Mauritius nacyo gifite leta yigenga, hakaba ari ahantu hakurura ubukerarugendo kuko ari kimwe mu bihugu bifite imiterere idasanzwe ku mugabane wa Afurika. Ibi biterwa n'uko kigizwe n'imisozi, ibiyaga, inzuzi n'amashyamba meza, byose bituwe n'inyamaswa zidasanzwe. Ibi byose bikiyongeraho kuba iki gihugu gituye mu nyanja rwagati, bigakurura abakerarugendo bavuye hirya no hino mu isi baje gusura iki kirwa ndetse no kuharuhukira. Ibi ngibi nibyo bituma igice kinini cy'ubukungu bw'iki gihugu cya Mauritius gifatiwe runini n'ubukerarugendo. Muri Mauritius kunywera inzoga mu ruhame n'ibyemewe, ubishaka zitumiza harara akaba ari hazinywera, kandi nanone buri wese ashyirirwaho ikigero narenga cy'inzoga bagomba kunywa kugira ngo umutekano w'igihugu ube wizewe neza muri rusange. Mauritius tuwe n'abaturage basaga 1,268,000 batuye ku buso bwa kilometero kare 2,040, biganjemo abafite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde. Umukuru w'igihugu cya Mauritius yitwa Dharam Gokul. Igihugu cya Mauritius cyabonye ubwigenge mu 1968 babukuye ku bwami bw'Abongereza bwari bwarabakolonije. Kuva Mauritius yabona ubwigenge mu 1968 nta gisirikare iki gihugu kigeze kigira, ahubwo iki gihugu cyemeje gushora ingengo y'imari akaba yarinjiye mu gisirikare mu bikorwa bitandukanye by'iterambere birimo uburezi, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byatuma iki gihugu kirushaho kuba cyiza. Dominica ni ikirwa gisangwa mu birwa byitwa ibya Karayibe. Ibi birwa byaramamaye mu isi yose bitewe n'uko abaherwe bakomeye ariho baza gusohokera ndetse no kurira yabo. Bose babaje ku mazi biyumvira akayaga k'amahumbezi, ariko basiga amamiliyoni y'amadolari muri ibi bihugu. Iki kirwa cya Dominica rero nk'ibindi birwa kizwiho kwinjiza abajejeta faranga amanywa n'ijoro, bakururwa n'imiterere yaho ndetse no kuba ari ahantu habereye kuruhukira.
Amamiliyoni y'abantu binjira muri iki kirwa gifite ubuso bwa kilometero kare 750. Abenshi baba bakurwa no kuba iki kirwa gitura inyanja kandi kiri ahitegeye, ndetse n'amahoteli adasanzwe abarizwa muri iki gihugu. Nibyo koko mu gihugu cya Dominika habarizwamo hoteli zikomeye cyane z'inyenyeri 5 zisaga 400. Ibaze hoteli 400 mu gihugu kimwe, noneho gifite ubuso bwa kilometero kare 750. Igihugu kingana na Kigali. Ikindi rero nuko muri iki gihugu habarizwa umutekano usesuye kandi usangwa hake ku isi. Ku kirwa cya Dominika hatuye abaturage basaga 72,000 kandi bose nta mukene cyangwa umushomeri ubabarizwamo. Iyi niyo mpamvu abaturage benshi bava mu bihugu bikize nabo bakaza muri iki gihugu cya Dominika baje kuhashakira ubuzima, nubwo rwose ari ubuzima buhenze, gusa amafaranga yaho aboneka mu buryo bworoshye. Dominika nta mitungo kamere ifite, ariko imiterere yaho n'ikirere kinogera buri wese, nibyo bituma ibibuga by'indege ndetse n'amahoteli yaho yakira amamiliyoni y'abanyamahanga, bigatuma basigaza miliyari z'amadolari ijoro n'amanywa, byose bikomeza gukungahaza abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Perezida w'iki gihugu yitwa Sylvanie Barton kuva mu mwaka wa 2023, ndetse kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu mwaka wa 1978 nta gisirikare kigeze kigira. Gusa Dominika yahoranye igisirikare mbere y'icyo gihe, ariko ubwigenge bumaze kuboneka ndetse uko imyaka yitaga indi gataha, byakomezaga kugaragara yuko muri iki gihugu nta gisirikare gikenewe, ari nayo mpamvu nta ngengo y'imari kigeze kigenerwa muri iki gihugu gituye ku mugabane wa Amerika. Nubwo ibi bihugu ari byo tugarutseho, ariko kandi hari ibindi bihugu byinshi bisangwa mu isi bitagira igisirikare. Bimwe muri byo byahoranye igisirikare, ibindi ntacyo byigeze. Ibyinshi muri byo bikaba byaranze gushora mu bikorwa bya gisirikare kubera kwizera umutekano wabyo, cyangwa se ahanini bigaterwa n'ibibazo by'ubukungu ibyo bihugu biba bifite, cyane ko ingengo y'imari y'igisirikare nayo aba ari amafaranga menshi. Buri kimwe muri byo bigiye bifite impamvu yihariye ituma kitagira igisirikare. Gusa nk'uko twabigarutseho, ibyinshi muri ibyo bihugu ahubwo ni n'ibihugu bikungahaye, ariko kubera kwizera umutekano wabyo bikaba nta gisirikare bigira. Ibindi bihugu bitagira igisirikare ariko tutagarutseho harimo Kiribati, Grenada, Marshall Islands, Micronesia, Cook Island, Saint Lucia, Aruba, ibirwa bya Faroe, French Polynesia, Palau, Curaçao ndetse n'ibindi. Ese muri ibyo bihugu byose twagarutseho icyo wakunze ni iki? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Wakoze kubana na Marvin Daily Official. Iyi video niba wayikunze ibuka kuyisangiza abandi kugira ngo nabibashe kubageraho. Komeza kubana natwe mu bindi byiza bitandukanye tuba twaguteguriye, ukanda kuri iyo video iri muri screen yawe.